Nanicaye ndanuka isazi zirazunguruka mama aho yaricaye nta wundi muntu wabasha kuhagera abantu bose baramuhunga kubera ko naranukaga abantu bose bakiruka bagahunga abantu bose bagahunga aho ngaho kugeza aho n'ubuzima burangiye twa turahanze ngo ni ku iporo kuri Tanganika abantu baraza babwira bamate nyahumure byarangiye tugenda wikorera ufite umwana w'uruhinja wabyaye ufite zindahekana tugenda wikorera intumbi reka bwira abantu mufate bamute muri Tanganika bamute muri Tanganika byarangiye nta kundi kuko ico gihe hari undi mwana wari wahwereye aho ngaho bapfukura umusenyi bamushiraho undi mwana kwa tubana ngo nyamukire nyine w'umuhanda iwe yari yapfuye yagize inzara akarengwe kubera ko yari amaze iminsi tuhageze niho nanutangiye kunuka ubwo maze iminsi ngaho maze kuraswa nari maze hafi y'iminsi iminsi nta buvuzi urabona nta buvuzi nari nabona nta mbese nta kintu na kimwe hagishwetse cya gitambaro numva nza nibuka nagize uburibwe ntarumva ku isi kiriya kiganiro kimaze kuja hanze nakiriye amatelefone menshi amamesaje menshi benshi bambwira ko ibyo bintu batari babizi ko byo byarambayeho ndetse nshimira n'abantu benshi bampaye pole pe ndabashimiye mu bihugu bitandukanye hari abantu benshi twari tubanye ari inshuti ariko wenda batari bazi amateka uko agiye duhura wenda maze guhura n'ibyo bibazo hakaba n'abandi bari babizi bakomeje bampa pole ndabashimira cyane burya mu isi niko bimeze kandi uriya ni uko natangiye mvuga ngo amateka y'umuntu ni maremare cyane kandi amateka maremare kubera ko Imana ifite umuntu umugambi urenge iwacu buri muntu wese yohaguruka kaje imbere ese bivuze ngo abahungu baje imbere cyangwa abakobwa ariko twese nifuza ko tuje imbere kandi twese tukaja ku murongo umwe turabaramukije bakunzi y'Imuhira studio twongiye kubashimira mwebwe mwese mutwereka ko mudukurikiranye tubahaye ikaze kandi mu kiganiro nkuko bisanzwe dufite umutumirwa wacu muramuzi ngira umaze kumumenya ufite igitekerezo waba ufite amateka waba ufite ibiganiro ashaka gusangiza abantu yanyandikira kuri nimero iri munsi hanyuma tugafashanya kabisa waba ugize neza cyane wifuza kuganiriza abantu wifuza gutanga ubuhamya runaka n'ibiganiro ibyo ari byo byose turakwakire cyane uraza kunyandikira kuri iyo nimero yanjye iri munsi hanyuma twongeye kubiyegereza cyane muri uyu mwanya mwiza hanyuma murabona imbere ya kamera yacu ko hari umutumirwa wacu mwari mumenye turakwakire nyahumure murakoze cyane urakoze cyane gusubira ko twitaba abantu baragukeneye cyane bifuza ko tukugarura muri iki kiganiro cacu dusubire tugutumire kandi mu kiganiro kigira kabiri ubushize umutumirwa wacu nyahumure yatugejeho amateka abantu benshi batari bazi kandi yatunguye abantu benshi kabisa hanyuma twifuza kumugarura kuko n'ubundi murabona ko ujya umwanya wabaye mugufi cyane kuko hari ibyo yasize twifuje kandi ko yabikomezaho kugira ngo arangize ubuhamya bwiwe abantu babwumve bwose kandi na cyane cyane uyu munsi twifuje kumubaza ku kiganiro aheruka gutanga ubushize mesaje z'abantu yagiye yakira ari na mesaje yatanze muri kiriya kiganiro nimba yarabonye ko kiriya kiganiro hari ico cagize ico gihindura namaze kukwakira wisange hano urahamenyereye ni iwanyu Imuhira studio wisange cyane kabisa hanyuma kiriya kiganiro c'ubushize watanze nyuma ya kiriya kiganiro hari telefone z'abantu baba warakiriye kiriya kiganiro niki cyahinduye kuri wowe umaze kugitanga ubuhamya bwari bukuri mukabubwira abantu urakoze cyane ni ukuri kiriya kiganiro kimaze kuja hanze nakiriye amatelefone menshi amamesaje menshi benshi bambwira ko ibyo bintu batari babizi ko byo byarambayeho ndetse nshimira n'abantu benshi bampaye pole pe ndabashimiye mu bihugu bitandukanye hari abantu benshi twari tubanye ari inshuti ariko wenda batari bazi amateka uko agiye duhura wenda maze guhura n'ibyo bibazo hakaba n'abandi bari babizi bakomeje bampa pole ndabashimira cyane burya mu isi niko bimeze kandi buri muntu iyo asangije abandi ikintu hari igihe
ari pari turuhukaho kubera kuba wavuze ikintu kibe ikindi naco sinareka hari abantu benshi baguye bangandikira hejuru y'Imuhira iwacu navuze ukuntu tugomba guhaguruka tukagenda hari benshi baguye banyandikira nyine bacu integeti kizo byakubayeho kiri umwana ahantu niho kwifuza ngo usubireyo nyine bakumbwire kuko ujya hari umugani bazaca bakavuga ngo ntawanga konka nyina ngo nuko agwaye uruheri buriya nubwo yabagwaye uruheri mama wawe ni mama wawe umukunze uva wagumukonka ayo mashereka kubera ko ibyo ndubu bireba bindi abandi bareba niyo mpamvu nanje harani iwacu nubwo nahure n'ibintu bitari byiza kuva navuka nkagenda nkura mbikuriramo mu ntambara zimeze nka ziriya ariko nubundi ndahifuza ndahakeneye ni iwacu nubundi ijambo rya Nigeria yacakomeje ni kwa kundi shaka yuko twoje iwacu akaba ariyo tuba murakoze cyane urakoze cyane natwe twakira ama message menshi badusaba ko tuzakugarura cyane kugira ngo ari abafite ibibazo byinshi bari bifuza kukubaza turaza gushiraho na nimero yiwe murayireba aho ngaho n'uwifuza kumubaza andi mateka kuburambuye n'ibindi yamwandikira nushaka kumuha pole wese kuko murumva ko yaciye mu bibazo bikomeye cyane n'ubuzima bukomeye kabisa hanyuma turakomeje n'ikiganiro cacu utubwira amateka yasigaye kuko ubushize umwanya watubanye mutoya ntabwo warangije amateka muri make kuko duheruka ahantu watubwiye ngo bakurashe hanyuma nta yindi nkuru ntiwasubiye kutubwira ibindi kuko nyine umwanya watubanye mutoya ntiwatubwiye ukuntu wakize nyuma yo kuraswa ibyakurikiyeho nibyo twifuza ko wakomeza ubwira abantu kugira ngo amateka yose noneho uyu munsi tugende tuyasoje murakoze cyane buriya ni uko natangiye mvuga ngo amateka y'umuntu ni maremare cyane kandi amateka maremare kubera ko Imana ifite umuntu umugambi niyo mpamvu umuntu yasubiramo kandi akumva ni maremare ndibaza ko niyo umuntu atoshira neje atoshira kubera ko ufite amateka maremare y'ibintu byinshi nagiye ncamo rero kimwe cyo gusa novuga navuze ko giye maze kuraswa nari nkiri muto cyane habaye nyine kugira mama ko yoheza umuntu ngo nansigarane kubera ko yari afite uruhinja yabyaye akagira twese twari ndahekana mwari bangahe mwanyicoge Shegeze mwacu twari bane haramaze gupfundi twari bane yapfiriye umunsi umwe naso hajya papa yaramukikiye yaramureze shegeye bamurashe hanyuma ico gihe maze gusimbuka nyine uwo muntu amubwiye yuko n'abasigaye nabo nta buzima bagiye kubata mu kinogo bimvye twarakomeje nyine yafashe igitambara mpambira hano ku kuboko amaze kumpambira ku kuboko ndagenda uruva nta buvuzi nari mfite naraye aho ngaho buraca burira iminsi 3 nibaza tugeze ahantu bariko bita ngo ni ku iporo ibuvira tuhageze niho tangiye kunuka ubwo maze iminsi ngaho maze kuraswa nari maze hafi y'iminsi iminsi nta buvuzi urabona nta buvuzi nari nabona nta mbese nta kintu na kimwe hagishwetse cya gitambara numva nza nibuka nagize uburibwe ntarumva ku isi ndaribwa numva ko ubwenge bushira nyine hamwe numva ko ubuzima burangiye ndatangira kunuka aho nanicaye ndanuka isazi zirazunguruka mama aho yaricaye nta wundi muntu wabasha kuhagera abantu bose baramuhunga kubera ko naranukaga abantu bose bakiruka bagahunga abantu bose bagahunga aho ngaho kugeza aho n'ubuzima burangiye twa turi ahantu ngo ni ku iporo kuri Tanganika abantu baraza babwira bamate nyahumure byarangiye tugenda wikorera ufite umwana w'uruhinja wabyaye ufite zindahekana tugenda wikorera intumbi rekabwira abantu mufate bamute muri Tanganika bamute muri Tanganika byarangiye nta kundi kuko ico gihe hari undi mwana wari wahwereye aho ngaho bapfukura umusenyi bamushiraho undi mwana kwa tubana ngo nyamukire nyine w'umuhanda we yari yapfuye yagize inzara akarengwe kubera ko yari amaze iminsi kwa tumaze nyine iyo minsi ine nta kintu tutajya hanyuma umwana twicara nyine aho ngaho bapfukura umusenyi bamuhamba aho ngaho naho twamusize hanyuma abantu barabwira mama ati none nyahumure naho byarangiye kubera ko babona ko ubwenge bwarangiye nta kintu nyine umute muri Tanganika ariko buriya ababyeyi ni ikintu gikomeye cyane kabisa ni ikintu umuntu
nzambwira abandi kavuga ati umuvyeyi buriya nzamuri kintu mugereranye umuvyeyi ni nk'Imana mama je mubaranka kw'Imana yanje kubera ko hari byinshi yagiye andengera kandi wenda byari gushoboka kanta byari gushoboka bikagenda ukundi nta wundi bushobozi yari afite ariko ndamushimira cyane mama kuba mpari n'uruhari rwiwe runini mama yaravuze ati ivyo ntibikunda ntabwo nofata umwana ngo muteye tarabona ko yarangije nubwo yahwera ariko iziko gifite umwuka ico gihe hahise haza abantu bitwa ngo ni ba Monique kubera ko naje kwamenya nyuma nyine maze gukura nyine ko ari ba Monique bakubwiye amakuru haza ba Monique ico gihe bazana ibirengeti makuzana ibirengeti bazana n'amabiscuit bazana n'ibisheke noneho bagafata anga nyine kubera ko hari abantu bakongomande buzuye anga kwiporo nyine bashengereye baguma bamiriza bavuga ivyo bashaka ico gihe mama nico gihe kubera ko ba Monique bari ko bapakeza biscuit ibirengeti nibyo ko babaheza none mama agafata biscuit akaje kuyikabisha n'igisheke ku bantu bari baraho nyine bakongomani bari ko bacuruza aho ngaho bakamushanjira kugira ngo abashe kubona ko yo agafata cya gisheke akakanja mu kanwa akancira mu kanwa ubwo nta kintu mwari ko mujya nta kintu twari ko tugicogiye agafata igisheke abandi bako bashoboye nyine bakogeza biscuit urumva iwe aragenda ashaka ico gisheke arakabisha niyo biscuit arazanira akaza kanje akancira mu kanwa akancira mu kanwa ico gihe ba Monique baraza nyine babona ukuntu baba nari mfite bafata agashinge barantera banteye agashinge uburibwe burahagarara kandi mbasha kuba nagarura kandi ubwenge ico gihe twakomeje tugera mu Rwanda naho turagera mu Rwanda naho tugera kuri Rusizi niho bahise bavuga ati abana b'abahungu umuntu wese ufite umwana w'umuhungu amwandike numba ari umwana wavutse uwo munsi nimba ari umwana ubwo ni bande babivugaga urumva nyine abo baradushoreye nyine babicanye bagizi ba nabi ubwo baramaze barabashorera bamaze kubicira abantu kubera ko bavuga ati ni mugende iwanyu mu Rwanda babashoreye ubwo bari babambukije iwanyu mu Rwanda ngo batwambukije hanyuma ngo bashike kuri Rusizi baravuga ati hano rero mugiye kwambuka mugiye kuja iwanyu ariko nta muntu wemerewe kwambukana umwana w'umuhungu nta muntu wemerewe kwambukana umwana w'umuhungu nico gihe bafataga umwana w'umuhungu wese barandika ari umwana wari wo bahetse kubera ko abavyeyi benshi ngo bagafata abana ngo bakabambika amakanzu kubera ko nyine byose n'amateka umuntu agenda abwibwa menshi bakambika amakanzu kugira ngo babashe gutambuka nyine babita abakobwa kubwa amahirwe rero hakurya nyine ngo hari izindi ngabo ngo ziravuga ati nihagira ikiba murabona ikindi namwe gitangaje ubwo rero ubutabazi burabonetse nibwo twambutse tugeze mu Rwanda je niho nabashije kuvurirwa nageze mu Rwanda urumva ubwo tusubiye inyuma bukeya abo bana b'abahungu mwari mwamaze kubandika baramaze kwandika umuntu wese rugo rwose wari ufite umwana w'umuhungu yari amaze kwandika yuko atabasha ntimwamenye intego yabo impamvu bababwiye ngo mubandike bari bavuze ko babata muri Rusizi nta mwana w'umuhungu wambuka warambuka ngo abagore gusa n'abakobwa nibo bambuka niyo ari intego yabo ubwo nta mwana w'umuhungu mwari mufite mwe ico gihe twari dufite abana b'abahungu babiri ariko kubw'amahirwe nyine twabashe kubambukana bari banditswe kera bari babanditse ariko nyine kurumva ko hashize ubutabazi bahita babambutsa kubw'amahirwe tubona turashitse twese mu Rwanda mu Rwanda mwamaze igihe kingana gute je mu Rwanda urumva ko nagezeyo twarambutse bahita bashira mu modoka kubera ko bari imeze nabi bahita bajana mu bitaro sinigeze jana n'umuvyeyi wanje nagiseyo mbona abandi bagira neza baramvura kugeza se ko nari umuvyeyi wanje yaje kundeba nyine maze kugarura ubwenge nyine maze gukira nico gihe nyine abavyeyi baratuye mumara iminsi nibaza ko nk'imyaka 2 yarashize baravuga ati reka bagaruke kugira ngo basubire mu gihugu cabo bivuze ko wavuriwe mu Rwanda maze gushikayo ubona buvuzi uravugura kira ubuvuzi bwaje bwose naboneye mu Rwanda niho babasha kunyitaho ko bashoboye kose ndanabashimira nabo baranyitayeho baramvura pe nta kindi bishikirijeho ubufasha bwose niho nabashiye gukirira niho nabashiye kubonera ubuzima murakoze cyane
hanyuma kuva ico gihe kugeza n'ubu Yikabera turasubirayo gusubira Yikabera uhaheruka ico gihe cange wasubiyeyo kandi nasubiyeyo numva ico gihe ko nari umwana dusubiyeyo tuje mu buzima busaho twagira murahatura ntabwo twatuye kuri ruva twari dutuye ku misozi ahantu bita mu bibogobogo niho urumva hari hepfo kwibarabara urumva ko hari yarasanyutse abantu bari barahavuye ariko haratuye ubundi bwoko bwitwa ngo nababembe n'abantu ubundi bwoko bw'abapfurero nyine bari batuye aho hantu urumva ko n'ahantu hegereye iwacu tubona na buri gihe tuharemera amasoko ibikorwa byinshi biyakorerwa kuri ubu se nk'uwo kubwira ati ndahakubakira inzu Yikabera ahantu hagira ibyago bingana gutyo akakubakira inzu nziza cyane akakubwira ati genda uhature wakwemera kandi kuja kuhatora neza cyane kubera ko ari igihugu canje kubera ko ari muri Kongo semba numva Kongo ari ikintu kimba ku mutima cyane ni ahantu ukunda hari igihe ndicara ngakumva n'imisozi yaho gakumbura n'inzuzi zango kumbura ukuntu twari dutuye rero nkumva ko sinokwanga kubera ko ni muhira ni wacu tuguhaye pole cyane kabisa ku bibazo wagiye uhura nabyo ariko ayo ni amateka akomeye kandi ndibaza ko ni byiza kwibuka ibyo waciyemo kugira ngo utunganye ibiri imbere neza ni nk'uwuhe mugambi wicara ukumva ko ufitiye hariya muri Kongo murakoze cyane buriya umuntu imigambi myinshi umuntu aba afite muri we hari byinshi uba wumva wogeraho hari n'abantu benshi babonye kuvuga ndetse ngo abantu baba bavuga ngo ntibagende ngo buriya abantu guhaguruka bisaba yuko duhaguruka tukavuga bisaba yuko duhaguruka tugakora bisaba yuko duhaguruka ndetse tugakoresha n'amaguru yacu tugatera intambwe tugatera intambwe kubera ko tugatera intambwe wenda Imana twongera izindi kubera ko twateye intambwe rero umugambi numva nje mfitiye iwacu n'ubu nuko iwacu ho kubakwa niryo cyifuzo canje niryo shema ryanje numva jewe iterambere ryanje ryose Imana yazashoboresha Imana yozampa nanje mbifashijemo mfite imbaraga zanje imbaraga zanje numva ko iterambere ryanje bazoja muri Kongo kubera ko iterambere ribaye muri Kongo nibaza ko hanini hatosubira kuba nka biriya bibi urabona ko muri Kongo abantu bose bagiye batatana kubera ibibazo byagiye biba muri Kongo wasanga imihana hasigara abakecuru wasanga hasigaye abasaza badafite icyo bimarira ariko muri Kongo ni ahantu ko kubaka amazu ya etaje ni ahantu ko kubaka amazu meza ni ahantu hoba matre abantu bakenera ni ahantu hoba inzuzi nziza dufite amazi meza twozana amazi mu mazu ko kubaka amazu meza ibintu byose nta kintu kitoba hari kandi numva ko twubatse hari iwacu hakaba ahantu hakomeye hakaba ibintu byacu byiza agaciro twoshize ibintu by'agaciro natwe twahafata nk'aho agaciro twahaba cyane kandi kuhaba kwacu niko gutuma abantu batadohotera nibaza ko hanini abantu batuvogera cyane ni ukuba kubona bakabona ko abantu bagiye bata iwabo kandi ari heza nibaza ko aho dutuye si heza gusumba iwacu kaba nasaba jewe ko abantu bose bakumva ko iwacu tugomba kuhubaka ikintu cyiza tukakiyashira bazo kamatsiko icyo gihe ukimara gushaka ufite imyaka 14 ko numva ko ari muto cyane wahise uja guhinga ko nzi ko mwari mubayeho ari uguhinga kugira ngo mujye mugahinga kugira ngo mugasarura mukagurisha nkabwo buzima bwiriye ubwo wigeze uja mu murima nawe guhinga cyangwa wahise ukomeza ishuri umaze gushaka harase ari umuntu w'umugore wareka guhinga uriya umuntu w'umugore wese abazi ibintu byo guhinga kubagara urabizi kubagara ndabizi gusa nyine jewe ntabwo navuga ko nabashe guhinga urumva ko ntabwo nari bimenyereye byo guhinga kandi nashitse maze gushaka nsubira ku ishuri tangira ubuzima nyine nsubira mu buzima nyine bw'ubwana niko novuga iyo umuntu agiye mu ishuri buriya icyo gihe mwiga se mufite uniforme cyangwa mwiga ntayo twitwa uniforme imeze isa gute
ndayibuka ya bre nimba ari y'umweru hejuru na bre hasi niyo nyine iyo niyo ya Kongo ngira Kongo ntayindi niyo Kongo ari kumva maje byarangora uri umukere yabaye umugore ngira ngo uvega imbere yawe ko basoboke wambaye uniforme wambaye ijipo abari ibintu bitambamye ushira agatenge kuko kurira bageze kure cyane nukuvuga wakeza ugenda wambaye igitenge kuzo ugenda ukenyeye igitenge kimwe n'igitambara igitambara zose nyine ukuntu umuntu aba aberewe yameze neza ariko urumva ko nyine urumva guhinga wagiye uhinga bukeya nyine ariko ukora n'ishuri wava nko ku ishuri bene iri rimwe ukaja kubagara nimba igishururu cameze ukaja kubagara agava ku ishuri ikintu akora no kuja nko mu nkwi kaja mu nkwi gasoroma kaja gusoroma imboga kubera ko niga premidi nazuka mu gitondo kaja mu nkwi nkavayo kaja ku ishuri nava ku ishuri kaja zo kuvoma iki nyine imirimo mito niyo umuntu yaba akora nyine je kubera ko nakumwe n'amabukwe n'abaramukazi banje hamwe niyo bakora ibintu nyine byinshi bavuga ko iyo mirimo ntabashije kuyikora cyane urakoze cyane hanyuma muri kiriya kiganiro twakoranye ubushize nta message z'abagore cyangwa se message z'abandi bantu wigeze wakira bakubwira ko muhuje ikibazo nabo ibintu byakubayeho hari uwo byigeze bibaho nta wakubwiye ko byigeze bimushikira cangwe urakoze cyane kiriya kiganiro kimaze kugera ahantu henshi abantu benshi twagiye tuganira bitandukanye nabonye n'abandi bagore bagenzi banje bagiye bambwira ko bagize ico kibazo ndetse bamwe bakambwira ko bapfakaye bo bafite abana bafite umwana umwe cyangwa abana babiri bakanga kubasiga nyine baguma mu buzima bw'ubupfakazi n'ubu bacaburimo kandi bakira abana batoya n'ubundi ati n'ubundi ni ibintu bigoye kugira ngo ube wapfakara ufite imyaka 17 18 ufite abana babiri ntabwo ukiri umukobwa ngo urasiga abana babiri mugende ntabwo ubasha kwicara ngo umupfakazi nana ugasanga ni ibintu bizinze kandi bigoye bivunanye nabasha kubaganiriza mbabwira ko umuntu ni ubasha kwirema wenyine kandi akifatira amahitamo akifatiramo imyanzuro kugira ngo abashe kuba yabaho kandi bundi bushasha zarafashe cyane kubera ko nagiye menya abantu benshi baragandikiye kandi mbonera aho ariho na benshi wenda ntabashe kwishura mu message ntabwo wenda ari umutima mubi gusa nyine wenda bizoba byaranciyemo ariko abo nagerageje wenda kuganira nabo nabashe kubasigurira kandi bakababwira ukuntu umuntu abasha kwibaka umuntu ushobora kubaho mwebwe umusanzu mushobora gutanga nk'abakobwa igibiri kubera iri iwacu nuwuhe musanzu mwebwe nk'abakobwa mutanga mukangurira n'abantu kugenda nimba ari abasore bigahita byumvikana ko ari abasore b'abahungu mwebwe abakobwa nuwuhe musanzu urakoze cyane kuri ico kibazo ariko ndagifitiye wenda igisubizo ariko cyongora wenda kucishura cyane bivanye yuko wenda abantu bagiye batandukana ariko nibaza ko abakobwa bacu nabo ku rwego bagezemo hari benshi tubasha kuvugana n'abana bafite ishaka n'abana bamaze kumva iwabo icarico uriya kandi abakobwa ikindi bavuga nabo barashoboye bashobora gukora igikorwa umuhungu yokora umugabo yokora abakobwa bashobora kuyikora ntabwo bavuga ngo abakobwa ngo bibaho ngo nuguma bakavuga gusa kuvugira aho bicaye biki nabo bagomba guhaguruka bagakora abakobwa kubera ko igihugu turagisangiye amajambere zo bari mu gihugu nta yacu twese rero icyo novuga nje ku bakobwa bagenzi banje nuko nubundi natwe twogira ico dukoze nubundi natwe turi capable yo kuba twagikora
gusa usanga twica intege abakobwa ntidushoboye ibiki ariko turashoboye ariko ga abahungu icyo nakangurira abahungu bavanse mbere cyane so tugenda tubakurikira gusa kubahenda mwe kubera iki muto avanse oya tubavanse buriya sinibuka zani nkunda kwibanda ku bintu za Bibiliya cyane Debora bari kubamubwira sinzi ngo naje gutabara yaravuze ngo nije imbere gucubahiro kizo bica umugore ariko wowe uje imbere naje ndagukurikira ariko yaramaze kubera ko nyine amaze kubera ko umugabo yaragize ubwoba ariko urumva ko yarabisiguye aragenda ko n'ubundi cyo cyagunye kuba ica umugore kewe n'ubundi natwe twifuza ko gusa Kongo ni yacu twese turasangiye twifuza ko imurenge iwacu buri muntu wese yohaguruka akaje imbere simvuze ngo abahungu baje imbere cyangwa abakobwa ariko twese nifuza ko tuje imbere kandi twese tukaja ku murongo umwe murakoze cyane tugana ku musozo w'ikiganiro cacu navuze ko nza gushiraho nimero yiwe hano hepfo na nimero yanje uwifuza wese kuganira natwe cyangwa se uwifuza gutanga ibiganiro bitandukanye n'amateka atandukanye yatwandikira hanyuma uwifuza kumubaza uwifuza kubaza nyahumure byinshi birenze kuri ayo mateka nawe azamwandikira murakoze cyane turabashimiye mwebwe mwese mwadukurikiranye turabashimiye bakunzi bacu b'Imuhira studio twongeye kwihanganisha nyahumure tuguhaye pole kuri ibyo byose byagiye biba imbere ni heza wihangane kabisa kandi Imana izaca inzira urakoze cyane kunyihanganisha ndo umuntu uzubasha kubijamwe cyane umuntu ugira morale mu bisanzwe nubwo nawe mfite ibibazo ariko ndagerageza kugira ngo mbe nagira morale kubera ko sinzi ko turi abantu batambuka bashimiye mwebwe mwese mwabashe kudukurikirana dusaba wowe utarakora subscribe kuyikora kugira ngo tubashe gutezanya imbere twese murakoze mugira amahoro y'Imana